Kani kadega Batisi TV, bat pidang pet ya ki kubor baman kasni, balwan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Ha ka Jingkyrmen bat ka Batisi TV, way ne kinoyalam jo ka kanhon ki MDC ha Khadc Hills Autonomous District Council. Kata ke United Democratic Alliance uba Pynïaid Syiem ulai thu banakaliang ke United Democratic Alliance kala persang ban yeserlong bat ki katu kan ki MDC ki badan syakakan hon jong ke United Democratic Front bat leng bakane kiladan saungut ki bansawan kersan biang ya ka kanhon UDA halor kane la pentep ru ya kinoilam jong ki seng ki bahlor jong ka seng NPP UDP bat HSPDP bat uba Pynïaid Syiem Jingkyrmen bah ki sngi ki banwan nakaliang menteri rang ba kejela unsakot ban penbaik no ya kani ka kam kum ka jinglong jingman jong ka kam hapo district council jungiru ya ka ba nakaliang kani ka kenhon UDA United Democratic Alliance ka ba la ialam ya ka isi hangtai la kum ba prabanai menshwa but menta lai banai bangimdan chu ya ka isi nakaliang jungi nila ya ile stom ban yaslok ini perlok ki jungi ki bana kita ki kenhon nak UDF but katkum ga jing ekran jungi katkum jing yaslok jungi ki la long positif but ki la long tikna bakin wan ban yasno jungi but ya kan ni ngila IT be ka state leadership nadu ka parti NPP nadu ka UDP HSPDP ban penbaik no kam keluar kini ke kam jong ka council Jingkyrmen balik se kini hisngi asngi wat nakaliam Syiem laban khot ben penbaik no ini kam kanungun taki members ba Pynïaid kini la wat sno TV yang bagi kindon kumba saungut kamu ka sering jong ka UDA menta kala biang dan biang kan nong kan poi syaka khatra tak kendai halor ke jinglong jiman ha Khadc Hills Autonomous District Council hagini kisngi bamenta hadin bala slot no ya ka iktia sensar bat penjari no da ka administrator rule nakaliang UMDC klemseng nanong thamai constituency uba latip langkar ngor ha ka Jingkyrmen bat ka Batisi TV ulaong bakum bakalong mentahi ka kanhon United Democratic Front kadang ap tang ya kara jong ka yengshari Meghalaya High Court ka ban sa syong bishar ha ka khatar trek mantau benai leber arja arpau halor ka jingkam uba Pynïaid Syiem bakila dan sangut ki MDC ki bala menjor banwan kersan ya ki UDA nakaliang uba alatip langkar kengor ulah kop da ka baong ba on saya pet ha ka jingi tunjuk bor hayeng torbar jong ka KHADC Jilong jiman ke HDC bentana ingi syu apa itang ka kod ora bentang de pide ka expand ka hearing ratrik nagasan sia khara tinggi pe ka ratrik ke ban ina ka judgment ka kod kaya kita boleh tarik ini pergi. Mari kita cuba amut kubur untuk berpatch ini berarti kita ramai orang yang tak. Ini saya pergi ke judgment, dah ke raja juga put, then we'll see what are saya pergi pun try what say. Nak kalian tu hari ini pergi in the flow the house. Mari kita kubur ni, minin dah kumai lah, saya dah kumai, borong borong so. Sipang larung saya UDA, sipang lawan saya UDF, kita ibu baski. Dah kabar lagi kita put deh, ke judgment juga put, dan saya pergi ke put mana. Tapi saya pergi in the flow the house pergi. Mamla aku bancuya assignment untuk mo. Pergi minta itu sanggur kiam syai lidah lantai. Information singi, yang angin boleh catai. Tapi gini jatuh. Apa kita nak tapi apa? Terakhir.